Okusoka ntaka kukwebalya olwakusosowazya abavubuka olaga nti oli willing okugema okunsi n'okubanga etambula awakati omumani banyabo ne basebo abali oku nabasa erina Mutundi Godfrey nize o finance kuitale obo byesente ku district youth council ya Namutumba atera nize akoba nti ekiwanyeyo ogwabino mukago bwa district councilor nsobola ino kubanga ebirozo by'abantu mbituucho mu council ya district ekyo ozo kutumulaku ebintu ebisinga kisinzirira ku yani abawa azwawa aboineki so buli muntu atumula okusinzirira okuwabonera omusana tulina abanaisungo bwobe waabwe enju bobonangezwa mu opposite direction ayibona ba considering anti yewe babuvanjuba ngato bwobe waisu obona anti ate elizwira luyi but still eyebaniyo ebuvanduba so odyo bwakoba anti tosobola kuba muvubuka nga toli wanupu nze njawukana muku naye nti okusinzirira okubyembo ine ebibeewo enyuma ebiriwo nebyabo mu maiso ndowooza anti embo mwena alemu mbani mu kifo kituufu empakejinga eyekyo ekyo likuntamu niye yinza okundowoozesa anti awe ndi wakyamu okay era ntaka kwa bavuka bali omwena alemu nti muli watuufu so nga ate nabali eyo munupu bona bandi babatuufu okusinzira okukye babatamu eyo kale nkwaniriza ino ekobye nti oyende ino engeri gyensoso wa nteta mwavuka bona ba kumwando kyende ino does that mean oikiriza mbukulembeze wa kivubuka of course ndikiriza mu bukulembeze obw'ekivubuka and okuikiriza mu bukulembeze obw'ekivubuka likitegeeza nti nina kuwakanya gavumenti ekyo kyandawulo kai kubuza ku government nkubuza oikiriza mu bukulembeze bw'ekivubuka ndikiriza mu bukulembeze obw'ekivubuka ate naikiriza nti eriyo we tulina okuba nga twetaaga guidance ey'abantu abatusingaku kyobona nze most of the time eriyo wemba nga waire ndi wa myaka 293 tisobola kuwaira mu baganda bange nvaamu kunajja ku mbasada abakulu kubanga eriyo ebye netaaga okumanya nga nze no mnange litubitegeera ate nga ina kubitoola eri bayito waisu bamu waisu abatusinga muku wegomba bavubuka abalu ku mirwende ekinana n'omukaaga obegomba nebegomba kuba avubuka abo kye bakolabo muvuka mune yali abakulembera yali ku myaka 42 baba ni bannaibwe bano ba muntu 29 baba ba Kahindo Tafire asatwawo kwegamba ngabona bona bali youthful ekintu kye bakitereza bakyegemeramu obegomba avubuka abo abaisuka abo nebegomba otyo lwaki nebegomba nti tibabe impressed nebyabeo andi nzo mukubona ebyabeo mu biseera ebyo kaisi bakole efforce eyo tinibye biriwo lwati kyovobona nze obwembantu mulo kubiriwe saawe eno ate tinsobola kukanga mugwa kinana na mukaaga we can be united nitukola under NRM ebintu nibitambula kusa kale mwaye Mutundi nkwaniriza point yeri very clear okuba avuka ali obegomba because baenda contributing ku kyusa iwanga liwe era bakwe basobola okubanga ekintu munange bakyiriza so zena tidash jamu inekyo tukireke nga bwe kiri plain the way it is mbaniriza banange team nayo jenjo kubanga nvugana yo nakolwalero kuvesa wadino pake sawa musanvu irujjo kuba ntusibira mwaye Museveni yasinkaine akabondo kenarem era yabasowero kubanga abakobera kubyoko mbawala mubyabako bokubanga baida nabyo nabona chairman wako KCNRM nga wandika ni wipu nga wandika nkati bana mwide kunigambu tusi omukulu lecture jajjo tuweri muno okutambulako kwetololo okubona ebikoleibwa kuluno
tibabeire kyankwanzi tibabekololo byabeire kisozi ku farm ey'omukulu sekitegeeza mwabeire mu okwogera n'okwega kote n'ebindi Kamala byebogeire ku coffee bill ekayogerwaku buli omu ajogeraku nga bwagitegeera abali gibona mu ange yindi ni mu ange endawulo bona tuli nabo era nga tudakubanga twongera ofunanga endowooza edda abantu ab'endawulo today ngenderera okutandika ni ebugumu eritandise okubanga enfufu etandise okubanga efumuuka nga twolekera mu kalulu ka bonabona yeeguba n'abali kwesimbawo kiki bakoba abantu message yewe eri kuki biki balowooza nti ababaliyo tibisobole kubanga bituuka